Nauna Selli, salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Noko kaun don ka hore ledi Allah subhanahu wa ta'ala. Para imere salmina mere lando si don jam. Hande le 11e mois 2022, ko dum Allah muy. Ngaray sendo de yoga e tobbe fi goto kala e meden yo waaw beydade e ko jogi kon fi no feƴƴinira gurdam makko ɗam. Merci Oumar Diallo, bonjour. Haray min do mi hoolaki neɗɗo tawɗo yiɗa hoore mum ko wiyata no yiɗimmi. Haray an kadi yiɗa tora gollitirgol o formule ɗo mana o gundoɗo mi fellito min Nauna Selli wona mi neɗɗo mono hoolo neɗɗo mo yiɗa hoore mum ko wiyata no yiɗimmi ma no yiɗanimmi. No wodi ko mawɓe men ɓe makay no ɓaawɗo no tawa e muɗum wattan yiila e neɗɗo okkowo makko o jogaki. Goɗɗo wattaki paɗe on okke paɗal ida suti koyɗe makko ɗen o wattaki paɗe mais jaɓa o okke paɗal hooloɗa okkima paɗal. Goɗɗo wattaki doloke o wattaki doloke fes o inna okkima doloke hooloɗa ko doloke wokkuma. Min on ɗo min Nauna Selli mi inna hanki kono hande mi hoolota ko on neɗɗo mo yiɗa hoore mum ko yiɗatala. Awi no wodi piiji mandeji tawɗi bana adama yiɗuɗo hoore mum waɗi to taako. Sa yi bana adama no waɗa hoore mum ɗum ma noy on alhaaliji hunde holla konko on ma wiwde mo yiɗuma mo yiɗon par ce que o yiɗa hoore ma. Si goɗɗo tawi fewjanta hoore makko fewjore makko fewtude mo kam fewtude ɓengure makko fewtude ɓiɓɓe makko fewtude cellal makko fewtude golle makko ko goɗɗo ko halfina ɗum ko mande o yiɗa hoore makko. Neɗɗo yarowo ko bonnata ɗum fiimowo ko bonnata ɗum gollowo gollal bonnay ngal inde goɗɗo bonnay ngal dimu goɗɗo ñawinay ngal goɗɗo haɗay ngal bana adama ɗaano none won none ko on neɗɗo wi no yiɗuma wota hoolo ɗum par ce que o yiɗa hoore makko ko on no holli mo yiɗi hoore makko. Goɗɗo yarata beere on wiya no yiɗuma yargol beere ma wa yargol essence ko fi machine ji na fi ɓandu. Goɗɗo ƴettata ko bonnatamo hakkil ma golla golle bonnayɗe hakkille yimɓe drogue deal escroquerie abus de confiance o ngara kañum inna no yiɗuma inna ko gonga. Goɗɗo wonata politicien jo bonɗo cannibal on inna kañum no yiɗuma hooloɗa ngol kikkol. Goɗɗo wonta mafia e nder ɗaɓɓere makko jawdi. Goɗɗo wonata lettowo golloɓe muɗum sa'o golloɓe muɗum o ngara innama kanko mo yiɗuma mo joganima kadu ma hiɗa andi ko honto battinta hiɗa anduno ko honto battinta. Dewgal nga wonda e mum ɗen golle ɗe wonda e mum ɗen fedde nde wonda mo hiɗa anduno ko honto battinta par ce que y a pas d'amour ɗiggol ala nder to. Merci Mamadou Ba kollal ngel. Goɗɗo yennata nene goɗɗo tawa mo yiɗi hoore makko
goɗɗo yennata baba goɗɗo tawaɗa yiɗi bemma maɗa yiɗi hoore goɗɗo yennata allaaru goɗɗo tawa ko gonga hiɗa yiɗi Allah ma non ça passe pas goɗɗo lettata toftirta goɗɗo tawa mo yiɗi hoore makko goɗɗo wujjata goɗɗo tawa mo yiɗi hoore makko tout est question d'amour c'est-à-dire no giggol ngol yewtira non ka diina dans la spiritualité ça a été mal interprété merci Kadiatou Diallo ça a été très mal interprété de telle sorte que sa ndaari yimɓe ɓen hannde sa ndaari bana adama tentini ɓaleejo ɓuri heewde kon needi ndi jonna ɗen ndin ka sukankaku yaagal meɗen ko enen tiri halkata hoore men feccere ngurdam men ɗan en feƴƴinayi ɗan e halkugol hoore men feƴƴine ndeya feccere luttunde e ngurdam men ɗan e moƴƴintingol e ñawlugol konko bonnuɗen non ka ɓanndu men ka teddungal men ka jawuji men ka timu meɗen ɗum ɗon ko moƴƴintinta ɗum ɗon ko réparata ɗum ɗon kadi ko ɓe Allah woni suutude ɓen nawa ɓe laawol fiimo ko lutti kon no wiide laawike non ko condamné à mort ala ko waawi naata ka wullitagol ka victimisation ala ko waawi moƴƴata han ɓen ɗon kan yaltata aduna ɓendata les condamné à mort merci ma sœur Fatou Dingre noone no ɓale wona neɗirede non jooni needi ndi wonaɗa jonnede ndin jooni ka école ka duɗe ka laawi ka société ko ɓuri hewde konko ya halku hoore ma ila ka heɓuɗa ɗon 17 ans ya halku hoore ma jusqu'à 40 ans san ɗum ko ya jiiɓu hoore lanca cellal mangal lanca dimu mangal lanca répéti ko ya détruise tout fii ko lutti kon e gurdam maɗan ya feƴƴin ɗum ɗon e ñawdugol ko bonnano là c'est fini pour toi sona ɓe mbi Allah faabi sona ɗum buyno yawde hay ñawdugol ɗum ɗon ta wata gasude démission a few iwa ka hoore leydi ɗo no halki ndaaru sukaɓe ɓen de 18 ans à 40 ans ma 18 ans à 35 ans comment ils vivent ndaaru no ɓe woni ñaamirde ndaaru no ɓe woni jogitorade sahawuji maɓɓe ɗin non sexuellement ndaaru no ɓe woni yarirde ndaaru no ɓe woni fiimirde ndaaru ko ɓe woni naɓude hoore maɓɓe e muɗum ndaaru fi jawde ndaaru fi kaydi ndaaru fi position ndaaru fi laamu ko ɓe woni e yeeyude hoore maɓɓe ndaaru ka ɓe woni rewnde hoore maɓɓe ndaaru ndi jaarendi ndaaru ɗan ndiyan ndaaru o diin ndaaru fi kaydi ndaaru ka naaduɗa hoore ma ndaaru ka debbo ƴettuma naaduma e suudu ɓiiruma ha laaɓi bombarduma ka yaasi ndaaru ka gorko ƴettuma rewinma e jaarendi rewinma e ndiyam ɓiiruma ha laaɓi bombarduma à cause de quoi parce que no jandiraɗa non tu es prêt à tout pour obtenir des étiquettes barki merci ma chère Ousseynatou depuis la Belgique donc wata jaɓu ko woni rewude e kociraɓe maɓe e jaajiraɓe maɓe rewa e hoore ma e hewtade si tawi rewi e hoore ma wakkilo o réforme moƴƴintingol wakkilo ñawdugol wota am dogugol ɓaawo ñawdoɓe ka daggi wota am doggol ɓaawo waɗa ɓe thérapie wota am yiltitagol e wonkin makin pour se reconstruire de nouveau wota am c'est l'éducation kono ni'iraɗa non e wi ko arande laawol min nawna seldi min nawna seldi mi hoolota ko on neɗɗo
tawɗo yiɗa hoore mum nde wi'a tammi no yiɗinmi non neɗɗo ɗaɓɓirta noon gandal métier jawdi laamu doole jaaw a anday simo yiɗi hoore makko no woodi piiji ɗe a duwaka sakkade par ce que siɗi yeeyi a hettataɗe a duwaka sakkade wonki maki à cause de l'argent à cause de la politique à cause du religieux wona ɓe jonnumaki wonki a duwaka sakkade dimu mangu kiiti ba hombo tu as des valeurs en tant que être humain ko a bani adama mo Allah teddini a duwaka sakkade ɗo a duwaka wattitude ɗum tu ne dois pas sacrifier cela a duwaka sakkade ta liberté andata wonugol libre wonugol tawano hetti ko ngalu ha tameɗa ha heƴa e jungo ha neɗɗo mo joddi mum yona $200 neɗɗo mo joddi ko heɓata ko lewru yona $200 yona 2 millions o naade o yaltine o naade nde o faala o yaltine nde o faala ha walonoɗa nokku gotum e yimɓe tawɓe hay e hoore laawol ɓe sustama hiwrade a andata hiɗa jogi ngalu ko tuma nawnuɗa tawɗa hiɗa hakkunde docteur e docteur clinique e clinique ordonnance e ordonnance hoɓɓe hay ndiyan ko ɓe yarata ko hande ko docteur haalanta ɓe ndiyan ko ɓe yarata ayo ɓe haalane kadi hendu ndu waɗa fofde c'est parce que tu as accepté de sacrifier ce qui ne devait pas être sacrifié jawdi ndi wonɗa ɗaɓɓude laamu ko wonɗa ɗaɓɓude jaawu ko wonɗa ko hoore ɗum ɗon arata ko c'est la fondation de ta vie wonki maaki ta liberté et ta santé wonki maaki hettare ma nde jalla sadi piiji luttuɗɗi ko hoore ɗon arata fawo gollitiraɗe e so tawi noon ɗum ɗo yeehi kon ɗum hewtimma ɗon par ce que hiɗa hooli neɗɗo mo yiɗa hoore mum ko wiyata no yiɗuma ko wiyata no wonanima ko wiyata no daranima ko wiyata no yurmindema ko wiyata ko fiima o wonani fi hoore makko ko no wonirta fiima minni machine neɗɗo no yiɗi hoore mum o ɗaɓɓira e jawdi no moƴƴiri par ce que ko fi makko ɗaɓɓere jawdi c'est pas un secret ko amma ka nana wonɗa ma ka ñaam par ce que iɗa yahande ko woni kon ka jiifaji yimɓe ɓe sa ƴetti ko woni kon ka jiifaɓiji yimɓe ɓen yo taw koye dow wela ye makko mana koye dow weltare makko ƴettuɗaɗe wona e dow wullango makko bappa na ƴoyre a ƴoƴa par ce que ça t'affecte battinay ka gurdam ma ka cellal ma battinay ka dimu ma kono yiɗirta goɗɗo no ɗaɓɓirta noon laamu c'est très sale je dis kono yiɗirta goɗɗo no ɗaɓɓirta gandal c'est très sale an hiɗa anni e ma ɗaɓɓugol gandal wona fiya nafu ko fiyo yimɓe ɓen nafe ɗaɓɓa gandal hiɗa fawta gayna jangude kadi yimɓe ɓen fawtoma c'est ça le religieux dar ko Allah wiyata ko men cippini ndiyan ɗam men itti ɗan dow kam barki wonande aduna o c'est à dire kala ko ala nafoore jaga ala barki si ndiyan ɗan yuppama e hoore leydi sikke ala hiɗa mari nafa bani adama nafitoray leɗɗe ɗen nafitoray kulle ɗen nafitoray leydi ndi nafitoray kaaƴe ɗen nafitoray foppo nafitoray ndiyan ko ɗum wiyete barki barki wona étiquette wona foodotiro wona dolle matériel
goɗɗo no jogo ɗin piiji harawa makko e wonde huuɗaɗo ala kuddi ñamata ko faala wondata e yiɗuɗo ɗum ɗanota ko ɗoygol mo on ɗum kin bar nden inde ko ɗum nafayi min nawna seri mi wonali neɗɗo hoolotoɗo neɗɗo wi o lan yiɗinmi tawa yiɗa hoore makko hayɗa suti o mo yara e beere o wiya mo yiɗuma mais o yiɗali hoore makko no yirayma ira suti on wadde politique bonɗo o innan ko fiima mo yiɗma inna foin ira suti o ko drogue deal o fiima o yeye mais o yiɗa hoore makko ira suti o c'est un fraudeur ka golle makko il fait de fraude ira suti c'est un vrai fraudeur ira suti o c'est un pervers ko fasikijo c'est un manipulateur mo yiɗuma et puis tu acceptes ce cadeau mais tôt ou tard tu vas payer le prix ta liberté va partir ta santé ko neɓa ma yawa a yoɓay parce que mo yiɗa hoore mum ko yiɗay ma c'est pas sincère hein warsi minne o ko Allah peddoni giɗo parce que mo yiɗi hoore makko sikke ala si Allah no yiɗi hoore mum sikke ala sikke ala Allah no yiɗi hoore mum parce que o accirali gérugol aduna o les religieux yimɓe ɓe o accirali diina makko ka yo bana adama aynuka o accirali yimɓe ɓe yo goɗɗo ayno en goy ko enen jaɓi aynede kono Allah accirali yo goɗɗo ayno o accirali yo goɗɗo jeyegoy ko enen woni jaɓude jeyeede o accirali yaltingol nange yaltingol lewru ndo dogingol ɗe koode o accirali ɗum goɗɗo ko mande mo yiɗi hoore makko si Allah wi miɗa yiɗuma sikke ala mo yiɗuma ɗutti noon si an a jaɓay giggol ngol kono mo yiɗuma awi ko honno goɗɗo lampu gerto moɓowo jawɗe ɗe ñamata wirta no yiɗuma wuro e nder dumunde 40 ans 50 ans 60 ans maayi lampu gerto heɓata bal parce que ko pièce rondiɗo dolle ɗe pièce ji go duwa rondade neɓata e duu ko honno on wirta kañum no yiɗuma hooloɗa ngol gikkol moɓo ko ñamata fure waccaɗo o ƴakkata tewu mais so maayi ko nayi e naele hirsete konno goɗɗo mo yiɗa hoore mum wirta kañum no yiɗuma ira suti modi ma o yiɗa hoore makko inde no ɓuranimo nafoore makko kanko e ma inde étiquette ira suti ɓenguma inde no ɓuranimo nguure moƴƴo hakkunde mo konno on wirta no yiɗuma hooroɗa ngo gikko ko honno goɗɗo ɓurninta kaydi e hoore makko kaydi ndin ta no ɓuri mo dimu kaydi ndin no ɓuri mo diina kaydi ndin no ɓuri mo cellal kaydi ndin no ɓuri mo ɗi tappet il est prêt à tout céder on wirta no yiɗuma ko honno goɗɗo tawirta politique no ɓuri mo dimu politique no ɓuri mo diina jawdi no ɓuri mo hakkil il est prêt à tout sacrifier pour ce bidon de merde o wiya kañum miɗa yiɗuma ña ko ene ña après an yaha hooloɗa ce genre de connerie o inna no yiɗuma hooloɗa ɗum yaltoya ka a miija daroɗa e felugol aduna no fel hoore ma andi ka thérapie ko serdi thérapie religieux ko sendi thérapeute et docteur c'est que la thérapie sur le travail sur soi-même ko ya yiltito e wonki maki
waɗa diagnostic interne tertoɗa aduna terto yimɓe ɓen ko woni arde makon ko amoni pooɗude oui sa yi goɗɗo no ƴetta cigarette wol mego fewtina e ma mo andi a fiimay toni maɗen no holli a fiimay gite maɗen no holli a fiimay c'est à dire Allah sa yi goɗɗo no inna mayin ka getu mayin ka bar mayin ka motel sa yi debbo haylotoɗo excusez-moi pour les femmes debbo haylotoɗo no fonsa e ma moodi na kanko ko goɗɗum woni mo pooɗ sa yi gorko bandijo haylotoɗo excusez-moi pour le terme no fonsa e ma anga sonnaji Allah c'est toi qui l'attire c'est ça la thérapie. Don't get me that nde goɗɗo no tooña ara ya toñin hoore ma sabu hoolagol sifa ɗe penaare neɗɗo mo alaa doloke o wattaaki da suti o wattaaki duɓuri makko on no e kene o ƴetta coñci o inna mi yiɗaniima ano quelque chose cloche goɗɗo mo wattaaki paɗe o ƴetta paɗe wokke goɗɗo mo ñaamata tew o itta sadaka o jonni o ñaamata tew few o itta sadaka o jonni lanna ko ɗi tan nasaka nami o yiɗi ɓen mi itto o ƴakkata gerto few kooƴa ha himo weela ha himo laɓude on adda sadaka nodde ɗon joɗɗa ñaama mawɓe ɓe maaki hara be careful wattan yiila neɗɗo mo ala paɗe si okkima paɗe ɗen paɗe teŋe ka koyɗe ma merci Mamadou Sarafou ɗen paɗe wallahi ɗe teŋe ka koyɗe ma neɗɗo mo ala jawdi yo okke jawdi neɗɗo mo anda politique yo nodde e politique ɗum haaɗay ka hunduko ma o anda ko wiyete politique few parce que politique c'est un jeu très dangereux c'est un jeu très dangereux si sa wawata ko ya pottuɗo mi anda si tawi jeu no woodi ka hoore leydi ɗo hurɓiniɗo hewti ko wiyete politique ça on joue pas avec les émotions là-bas few na fi nden on damo mo wonɗon juude ɗon mo jonnudema mo yiɗuma o racleta dans une seconde imo naɓa tun hiɗa ñaama mo naɓa tun hiɗa ñaama no yiide ko nene ko baba ka ñaamu to ka wi wop ene waɗilem ora o woope ka dewgal himo janneta hiɗa wiya janna jagon doni wal wow ka golle ko enen kafi ɗo koko kafuɗen koko jewɗen en mbaɗuno yorma ko enen kafi a sutaki suudu ka waltoɗa ka walto a sutaki oto ngal o difata no wawɗa koko kafuɗen koko kafi partagez le live, mettez le cœur. Donc, pareil. Et oui, non, et non, on a des nigres de non hande na hankinde. Non, et non, on a des nigres de non hande. Kala yawdo e ngol do lawol ka école ji ka tude ka société ka fuɗɗotoɗa ɓendude ɗon ko ya halko hoore ma kisan tu détruis ta vie complètement. Oui, si tawi hande yiɗa ka kaso yiɗa ka drogue deal yiɗa ka addicted yiɗa a wata wonde ɓawa drogue alcool yiɗa ka obsédé sexuel a wata wonde ɓawa bugagol a buganede
ida ka bawo affaire mbuudi ida yidi mbuudi de gollanta ida bawo tobbe lampu gerdo kaka needi hande ko hatto jinda mun ko landagol ko question gol di neediji di hoolareji di jogida ange goto on kafa goddum kala wiwdo ko kafuɗen innu sende so inni ha innu sende ɗon anda joni si ɗon kafi oui c'est vrai ko kafa ko yo sende si arabujo wi ɗon kafi dina kam innu sende anda joni on kafa dina si portojo wi jonka waɗi joni intégration wi ɗon kafi leydi mon ɗin innu sende anda joni si ɗon kafi goɗɗum an e goto on kafa puttere ko an tun woni ka hoore leydi ɗo an e goto on kafa puttere e kono a indi naafiɗan ka ko no foti ha mi ala battane moƴƴo donc yaltu e autodestruction bonnugol gurdam maɗa ta sukko ngal cellal ma ngal hitta ta sukko o liberté ma o hitta ta sikku o dimuma o valeur mo jogiɗa hitta sa wertinike ha a sakkike ɗum a sacrifie ɗum fi piiwoy ɓuri koye jaasude kadna ɗo piiwoy ɓuri koye jaasude fi birikije fi inde fi politique fi ko menen ni tu perds ta vie c'est zéro sa ala kadna ɗo fus goto ala kadna ɗo sa ala kadna ɗo ya personne dans ce monde an ko aduna feere kono noon andi kono tampine Allah wi en ka nder Qur'an aduna o ko fijundare e beleɗe wiide ngo ko soope ko sérieux joni mbayenen koyen sérieux fijayɓe ɓen fijiray en ko fijowo waɗata politique ko fijowo ɗaɓɓata kaalisi c'est un jeu ko fijowo inventata c'est toujours des jeux no foti ha le sérieux va mourir dans le religieux lui se concentre hay dande ko karango fofirta parce que il veut mesurer l'oxygène qu'il reçoit le religieux est toujours concentré parce que kanko mo sikkute le monde est sérieux c'est Dieu qui nous dit aduna wana hay hunde so wana beleɗe e fijunare a wi ko a sérieux ka yi ko a sérieux a wona supporter fijowo on fija tu paye a wi ko a sérieux a wona suiveur mo jokkata on politique kala ko façon ji religieux tu payes tu vas le payer il va jouer tu vas le payer c'est-à-dire ko fijoɓe ɓen jokkoɓe fijoɓe ɓe yoɓata le religion wi ko ya ngaɗowa bontirde ko ya yoro hayre an kala ko yori ko fusete ɗum ɓe fusete le monde il n'y a pas de sérieux dans ce monde simplifiez-vous la vie savamɓe ɓurɓe ma yimɓe ɓe gara landoɓe mais comment tu as pu faire ça comment honno guirɗa ɗum honno ɗo non moi pour moi c'est un jeu taru paykun yagal magal c'est ça ta nature fendo wonnoɗa paykun tu faisais ça tu acceptais de suivre la nature joni noon a ari kam moko ma ko sérieux anda ko sérieux koko tindinaɗa kon ko haala koy ko halko hoore ma si haalay ko yo miiji to balɗe ɗiɗi si haala mais ça c'est l'esclavage ça si gollay goɗɗum e wiite kon non ɓe wiyata kon non ɓe wiyata a landaki ɓe anda ɗum ko allaji ma noon joni noon ƴetten toɓɓere men secteur nden sa faalaka yande ko wiyete ko nawnare dépression par ce que kala jokkuɗo ngol ɗo laawol ngol sifiɗen ɗo goɗɗo inna no yiɗuma inna wena yiki are gameɗen yiɗi on men jonna on kaydi mono yiɗuma inna tama ɓe kaydi bappa
aro tawtala ngedun do no mono yiduma wiata aro tawtamo ko inata ko won hoore ma mono yiduma inata no sanjo ni jamaade sanjo gori mangi sanjo no fofirtana sanjo no yirtana no mono yiduma on day ko bana adam wacca suboɗa gurdan a faamɗa awe joni noon sa falaka yande dépression hino ko duwaɗa famde par ce que dépression no hulɓini ɗum no nangi ɗo do feetuɓe no heewi wonɓe haylade hakkude men ɗo koko feeti janjara jappa feetuɓe no heewi hoore leydi ɗum no jinda no laaɓi noon boyi no wawi haala no mari hakkille kono koko feeti anday noon no feeti ha ɓe maasa sa falaka yande dépression par ce que dépression gonnu gaddanta bane adama nawnare ɓittindi nawnare kulole andeyi a falaka wurde a falaka mayde wallahi j'ai accompagné des gens ici tawi ko o eta ɗo ɓe woni ɓe falaka wurde kono falaka mayde kadi andi ɓe hewtali ka ligne rouge si ɓe memi rouge on kamɓe maynden c'est un pas wartagol hara ɓe hewtali mais ɓe ɓattike virgule ɓe tom on tuma noon nde nawnare parce que il a passé toute sa vie à se détruire ka jawdi économie makko anda il comprend rien ka dewgal il comprend rien wono jombi kono ko inde wono jomba kono ko inde no andi ko inde ko image wi tun hollude aduna o mais à l'interne c'est pourri ɓe faletake yewtude yimɓe ɓen kono hiɓe sawta andila c'est paradoxe a falaka wurde kono kadi a falaka mayde a falaka tumbotade yimɓe ɓen a falaka yewtude yimɓe ɓen kono kadi siɗa sawta mais comprend bien ɓe fina bimbi ta ɓe falaka e finude ɓe fina bimbi ta ko ɓe jooɗo ɓe habbo niɓɓa c'est-à-dire so fini ko yo jooɗo kadi o habbo ha niɓɓa il faut rien bon out c'est fini c'est-à-dire n'a plus d'énergie plus de motivation c'est-à-dire ɓe naɓinomo e course mo o jeeya ɓe naɓino e dogudu ko jeeya o dogi o tawi jaar ye sona son jaadum ɓenna hinoɗa bup o yaaɗo zéro ɓenna hinoɗa bup les échecs ne sont pas bons may joni noon hino yaltirgal ngal wona yen yewtuɗo wa politicien africain ma wa gouvernant africain ko haala wi tum bappa tampali noon hewtiti hooliɗo ɓe am non no tampide joni no yaltirgal ngal ɗo ko be wona ɓenduɗo ka so andeji ɗum ɓennata emotional maturity c'est-à-dire ɓendugol ka so andeji ko ɗi so andeji woni en noddude piiji boyi ko so eten hay téléphone mo sodata c'est motivé par quelque chose kala suɓande nde wonɗa wadde c'est motivé par quelque chose c'est qu'on appelle des émotions o so andeji hay yimɓe ɓe wondatamo hay yimɓe ɓe yiyata yiɗa yimɓe ɓe yiyata aña merci Amadou Ba ko wonno woni ɓendugol ka so andeji mum ko nde bana adama on pottitoto ɓen yimɓe tawɓe suɓaki ma no woodi yimɓe ɓe tawɓe ɓe suɓaki ma tu n'es pas leur choix no gasa sa cause des circonstances no gasa ko fi kaydi no gasa fi mbuuɗe no gasa wala yo woni menen kadi men jombi ko fi yo nani huntidre nonno ɗon no gasa ko ɗon si goɗɗo suɓaki ma faynaki pottito on neɗɗo ɓen yimɓe ma ɗen golle ɗe suɓaki ma ɗe a suɓaki fiya wawu suɓagol hoore ma par ce que automatiquement nde pottitorɗa neɗɗo mo suɓaki ma haray a suɓike hoore ma c'est-à-dire ce sont des formules naturelles c'est-à-dire ko sariyaji ɗi Allah wallin joni oɗo a ñiima
o feññinanima o suɓakima joni jaɓugol maako hollu maako ko suɓagol hoore ma automatiquement caka noon holli salagol ɗum ɗon ko añugol hoore mum. Voilà, j'ai accompagné des gens ici, doguɓe ɗo yeehi partout. Dogi ha fayi hewti ka iman maɓɓe on bona, ils m'ont contacté. Il y a des gens qui m'ont contacté de Boki, de Télémidi, de Maroc, de France, de États-Unis. Tawa hewti ka iman on bona. Parce que quand ɓe hoodi, le problème est à l'extérieur. Ɓe sikka problème maɓɓe on ko nokkugo woni iwte. Ko ɗum ka décharge maɓɓe a nanay ɗi fof sona hoore maɓɓe ko ɓe nguwa ko moodi an patron o ko golle ɗen ko leydi ndi gouvernement o janfikela waɗiɗa. Il ne va jamais penser à lui-même. Ka décharge maɓɓe fof pet maɓɓe diagnostic ko ɓe ndaara min yiyata to inde makko ne o yiitota ko fes. Donc ara e wi ɓendugol ka so hande ko lekki mawnuki e beteke ko dogugol pottito na ñento pottito di wona daskoya dogu on neɗɗo ɓen yimɓe tawɓe suɓaakima fiya waw fuɗɗagol suɓagol hoore ma ɗo noon no satti par ce que no wonɗen firirde dewgal noon no wonɗen firirde politique noon no wonɗen firirde ko wiyete kaydi séjour ma no wonɗen firirde leyɗele ɗe wonɗen dogude mum. Voilà, to wona réalité o a hato jina e ɗum ko kala ko wonaɗa hollede réseaux sociaux tinande a hato jina e mum andi la souffrance est là ko nde wiɗa ko be hunde ko ɗon tampere woni a hato jina e mum andi ɗum tawa hato jina e mum ko ɗum sa yiɗiteke ka spiritualité ko Allah attotoma andinde a hato jina e maɓɓe. Gasi donc sa gollitiri nden toɓɓere ɗon nden ɗon toɓɓere c'est à dire dogugol pottitode ko ɗum dandama ara nun ɗum dandete Sonko polémique drama ñande wo koye ñaare ña mari gonga ña kamen fotti wo ko min mari gonga a heeɓi gonga ko ɗum nafu suɓagol hoore mum wona e sombo piiro hara ala ton no fight piiro ala ton ɗum ɗon dandete etagol yo sange yo fasigi sange ɗum gadi no kirɓe ni no gasa jatan joni ñande go no gasa ɓay ɓiɓɓe no woodi no gasa ñande go woyi modi no gasa wurna ko ɗum wara e malaw wino maayi ɗo ko ɗum wari ɓe habbi ha maayi ha ƴiye ɗe yalti oyo perversant no gasa si ɓiɓɓe ɓen janɗi hunde kaari may ɓe jeeta bappa oy nayirɓe kala noon ko ɗum waratama hara ɗum ɗo kadi doggol pottito on neɗɗo mo suɓakima no wawma dandude etagol hollugol ko gonga an kan ni ñawoje naɓa artira ɗum ɗon kadi dandete sifitagol kiɗo e kañum fuu nano jentoma sifitagol. Merci Malal Diallo, merci Charaoui Dominicain, merci beaucoup. Donc aray wota dogu ɓaawo ko yiɗa hunde mi faalaka mi suɓaki mano no gasa wiye kono min o haalali gonɗum gadduma landitagol hoore ma ko seke giggol ala to o haalali mais o golli ayinni no haala mo suɓi on himo ton mo suɓi on mo dogude ɓaawo makko mo suɓi on mo jeejude mo suɓi on mo mowlude mo suɓi on mo wadde effort mo état. Mais quand est-ce que tu vas accepter la réalité? Merci Jemen Paris.
what time are you going to accept that truth? Ko honde tuma jaɓata kan bo a jaɓata kan gonga fi honɗum kaka needi hiɗa ne'ira dow ga ko ya halku hoore ma. Adonaka dewga, adonaka ɓiɓɓe, adonaka cuuɗi, adonaka etasiji, adonaka haju, adoñinayi ɗum babba. Si ɗum ari jellal ala, ɗum ari amayi, ɗum ari hiɗa ka kaso, ɗum kaso noon no ɗuuɗi noon koy. Ɗum ari aɗano taaka. Allah danda mai da alhaali ɗon parce que sa yi akira ɗam woni ta landa ko jahannama fof kutuɗa parce que a iwde magge ka. Donc ɗum ɗo addanayma ko wiyete kon dépression mentale. Kon noon dépression no humodiri e ñabbeeli ɗi docteur ɓe ɓen wonma jaño sikkude hande o cancer, tension, diabète ko c'est à dire si ngandi din deƴali ndi wata occupade ɓandu ma inde guerre no humodiri sa deƴali ka nder hoore automatiquement ko gandi din duwano gollande ɓandu ndun ko ça marche pas parce que les messages ne sont pas respectés, il y a pas de réponse. Tete kili nginna walla transiton ne waki walla yuppo ha hande seeda ngandi ala nanude here nde inna walla je suis à plat mi ronki nge nagge no addananan tumpiji wugete mi ronki wallan metti hunduko makko ko ngara o ñamande metti hunduko ngandi ala faamu ɓerde nde nayi kan ala nge nagge landandan ɗuɗi trop taw soñja ala nge nagge yo yejjutu adnana ko gasata e hokki po amen ga ala nanu dana ñama tun landa ya tun ka laawi ɓoƴe ɗen naɓa message ka ngati hey walla mi heɓa ndiya ala nagge nge mi yara a mi ronki mi looti ala ko loote no dogato waɗila wi'ila yennila jawanarla ɓe to heɓi ɓe ga darni ɓe to lumbi ɓeɗa lumbani ɓe to heɓi ɓoƴe ɗen ndenni addanan ndiyam mi looti abiro addata ɓoƴe maɗen poli kayiɗa momo ñawa par exemple ya ha ɓandu nene mi ɗanoto walla mi ɗano nagge ngalanande ƴetta parasamol wa hawrde musa ñama parasamol ha ɓoƴe ɗe waɗa ɓenna ko jalis o yaha ɗon ha tumbayna mi bogata o yaha waɗa masturbation prostate makko ɓuuta ene men dasonami geraɗa mba tubaji men mina ɓe gerila donc ara ɓe feƴƴina e feccere gurdam maɓɓe ɗan e halkugol hoore maɓɓe jiiɓa cellal maɓɓe jiiɓa liberté maɓɓe on jiiɓa dimu maɓɓe ngun fi piiji tawɗi koye hoore ɗin ɗon piiji ɗin yowitoto ɗin ɗi woni waɗande fiimi ɓe feƴƴina noon ɗama feccere gurdam maɓɓe e yiltitagol won no moƴƴintinde kongo boni ɗo e bete ke ɓen ɗon no sitti kono no woodi woɓɓe kadi tawɓe tellement que c'est des condamnés à mort ɗo ɓe yiltito ɓe waɗa le travail man interne kon ɗum woni hadde dewgal ma moƴƴa kon ɗum woni hadde politique ma moƴƴa kon ɗum waɗde ɗaɓɓere ma jawdi moƴƴa tout étant toi ɗo ɓe yiltito e hoore maɓɓe ɓe rectifia koye seeɗa ñande o seeɗa na ɗum de koye ɓe yawde ka fatalité ka cadi ka halakkuyi ɗon on c'est fini condamné à mort miiɗa guera bappa ma ko coggu biridi faala siɗa mari biridi naɓanaɓe so ala biridi terto koye katime hoy koye wonɗamo yiidude e mum kanko kadi ko o nagge fu so anda o ronu ɗen penale o nafata o wata lorude hollay no woni anni on yayirama no yiyata no ñento no yaha no yibba ndiyan na ñanne go nagge fu so kañum kadi anda ronu hay hunde ala ko wawma wadde ayɗa wawma wadde goɗɗum koye kaydi ko yiyataɓe jogiiɓe wenga gore ey ko fus ko beppale hay fus wata wota ɗum haade wuura
wata ɗum hade waɗaɗo travail man enter ko an woni probléme na kamɓe hiɗa mari joggu bireedi naɓamɓe ala joggu bireedi ɓuttinanɓe ko an jiiɓi gurdam ma ka woni jiiɓude dewgal ma ko an woni jiiɓude politique ma yaltu on sadaka beppale terto nayi ɗin terto geloɗi ɗin ça ne te donne jamais le pouvoir. Pouvoir c'est un jeu ay no ngay nianga fiyata sérieux c'est un jeu hein? Et c'est le jeu le plus sale du monde. Le pouvoir, la politique, c'est le jeu le plus sale du monde parce que ko ɗo yiyata neɗɗo nunɗane o laaɓane reedu sacrifice am c'est la politique. Goɗɗo fenane janfoma ɓamnitama c'est la politique tu yiyata politique yarata e goɗɗo ha ka lumboton ɗon ko bugoma ka nder ndiyam kanko o ya parce que mo andi so lumbi on sen day c'est ça la politique. E an ari ɗon a wi ɗon ko chérie ɗaɓɓere jawdi c'est la confiance ko hoolare goɗɗo hoolakima jawdi yiɗa neɗɗo mo holnaki yon nan a fenayi a kamfu to a ɗaynayi a jattayi a doga tum hakkunde caye e caye donc arayi a lannode yewtere men yebnon nde ɗo yewtere ko Nawna Chelli Thérapie. Merci Alpha Bill Leno, merci Diallo Daoud depuis l'Algérie. Ɓeɗen salmina sponsor ɓe oɗo page ɓe andintinayi on no woodi immiɓe dari fi soutenugol oɗo cause na min ɓe woni e soutende min o mo yoton ɗo komi neɗɗo wodaɗo physiquement et je suis une personne encore morale, c'est-à-dire Nawna Chelli Thérapie ma Nawna Chelli Sawrani c'est une personne morale na min c'est une entreprise. Oui, si mi changi idéologie ces personnes peuvent me quitter ko ɗum woni neɗɗan ka ko ɗum waɗi quand tu attaques Nawna Chelli Thérapie ça ne me dit rien parce que na min. Mais quand tu attaques Cheikh Oumar, je comprends que tu m'attaques moi en personne. Nawna Chelli c'est une idéologie koko fiɓa ko noone no mi yi'irta aduna on no woodi ni yi'irayɓe wana noon ko buy e moɗon woni arde ɗo c'est-à-dire ko capter les fréquences no woodi ɓe wata jentade page o ɓe wata jentade page on parce que yaada annan ko noon yiite e ndiyam yadata piiji gon toon ɗi yadata na no wonde ɓe moƴƴama ɓe boni mais yadata woni c'est comme ça la vie mo kala e ko hooli donc ara miɗen samina sponsor ɓe ɓen fof immiɓe dari oɗo page fi o woode goto townata kala arɗo ɗo no partage ude vous êtes des sponsors kala arɗo ɗo windi vous êtes des sponsors kala soutenɗo page o n'importe comment no gerduɗa o moi je te considère comme un sponsor kala windanɗo men kala nodduɗo men miɗen tori Allah subhanahu wa taala jogiiɗo ko lannata magasin ji makko ɗi udditaka taw taw artike ma no to himmode moƴƴiri an wonɗo ɗaɓɓude kaydi yo Allah newinane kaydi e hoore ja an nawɗo wonɗo ɗaɓɓude cellal yo Allah newinane cellal an wonɗo ka tol ka kaso ka kaso yo Allah newinanen no nde yaltata yaltita e hakkille kese anda ala goto ka hoore leydi ɗo sona Allah tagunoma lut kon fof ko haala wi